kan naw Rebek Lalkhawngaihzuali ngora lawangin hei KHAWHRI kan kala voin ni samhi pani zulai samhi pani ni a hei ila ya yang KHAWHRI lal lim malo oma anti thale mai zaka pa KHAWHRI lal sang khazara samthun pakwa to sang khazakwa som pali fan ai lal huai sem de zaka chuanin hei an khazong te hi fai le mai hi ki la ya khan PPC biak ina oma chata chan mi kwalte ai tor min lo sian saka ni mina tai te omna khua bo mi samriat vel an kala hei cha to na wangin mi zani chuang min lo mi kwala an khua hi an fel khop maya ui ka bek kha motor om vek sa boite khonge kan in siamang ka han kal le do ti na mi khonge o tai om mo ka lo fen khak me tu ka he tu na chani nya ui an khua hi fai sa tha te kan la tai te khua ka khoi nge kha e lung pher tang te pon mina te po mi samriat chuang an lo kalan te a hei mi zani chuang min tla ya po mi khwala nom to ni an khwa hi a fai khop mai KHAWHRI thing sai thlen ma he ta na thial chak ani a ti chuan kikila ya khanin an biak inna oma United Pentecostal Church North East India KHAWHRI biak in pon nei tha khop mai kilai khan cho tem hin lo bo sai sak hei hei po kanutei fa pa o pia ni hi